Juma GH and Amuni Eguso Amushe Namunia Banana Ama trending issue to Janona Sabri Mede Ebesomo Ewifdi so na munim se Ghana has say so de a fee about of Intenuntino womo dio dimba de biada womo munsem eba bontin sanya politicians are nebe asofo na the intermaker ne say politicians see campaign no asofo no to be si omanemu so ye campaign dia mom true omo prophecies are womo ede abetuja we ka say NPP be na we so ede NDC dey na ba so munia nyamkro na din na womo ebo na foforo kra beto me fi asofo no edi akache ene se you say prophet Nightingale is ye Kennedy ye bondi e wo kana ha se amanyo ko e betimi aka se wo kasa o tai di mo ka kasa mo eye NDC amanyo ko nu na afi mu so the come sha beto abonten se na me adan di e de actually say on the 7th of December na me adom na suru bie na kwan bie matiasefo na Ghana fo etimi sorry FEM pa so abato na ye bakoto no eye amanyo ko NDC ena dodo na beto ama na art say obenam so ama no edin kunuma 2021 de wombehye womo aban no asem na ni come show de beto da do say dodo na backlash na mate say Reverend Owusu Bempa ono nso odifo ono so kasama NPP amanyuko ono so de come shapa abeka say womo ebe wini NPP amanyuko mbe maintain seat no ama ono kwa ba bonta beka say Zion come sha prophet Nightingale de abeto abonto no ono agaze mukrampo no nse da nyi wo nyame mu ye oye small boy kra e wo nyame anyige mu te den ana small boy no na asem obeka na betimi akosin ono prophet na Reverend Owusu Bempa a oye penny wo nyame mu no ne come sha wo hye no e betimi abedi ono ne come sha no so na akoye abrapre bi aba ho kakra na ni niam no prophet Nightingale asaba ponti bi with a bigger allegation and no dey chirem say ne come show the betu apontin a wo ka say NDC for na me ya atuma 7 December ko for dodo betu aba mo wini no ama ko for dodo na yem hwehwe mo because omo ni say ono de ne come share de land former ye denkra ebebemu sana ebony die wo de betu dwa February show or the 2 December February show ebony timiti free mu no biem so Ivory Coast dia o kan ne nkote say come sha wo do dia to dwa ni ni etimi abetwa mu no na no ama no ho aye hu nti ehu an ho abe hu nti according to ono prophet Nightingale na abra na wo kasa ewo ni TV station what your friend Hill TV no what did you just say yem shisha baby mu so amate say o ma friend no e wo phone so for almost 2 hours they say enkomo omo ni no edia ne say wo mo sre na wo mo pa na cho mo kro mo nsem 6 billion Ghana cedis 6 billion 16 billion Ghana cedis e for 16 billion Ghana cedis. Say your new currency or say your old currency no. You need to do say 16 billion Ghana cedis at say one more ede panacho ede estre ne say ebeya en komche no de abetu dwa kanena NDC for eno medi nkunim no once sano no anka foforo kra na se na no komche city party no na etimi betwa mu nti won je say sika no mra bonten emeka foforo te say ebe favor one more friend na say NPP for na friend no say PPP for say CPP say amanyo ko bi foforo aba foforo na gum yibi e no mo frɛ no e dis asem to nanim dia wan kyerem an kyerɛ but o say a politicians for be no ma frɛ no e de say sika na to nanim ene na kasa for more than 2 hours so mo try say wo mo be convince no na te say de o mo pɛ no waji atum na wabeka e wa bontia mando ato no emu aya wode e man omo ene se nyame eti ase pa de wo be nka wo be wu kra woni nyame asem no be wu dan se wono be ba bontim abe sakra na no e de afa ensem no ewu na wode betu dwa no wa manfo bi aso mu se we de enum jakeke de wine na be dan sika 16 billion Ghana cedis se wode ko mo di for se asem a wabeka wa bontim keke no won sa me sakra de edi for no se no me campaign managers na say wo mo ye ambassador campaign ambassadors o metime ejine my campaign ama amanyokobi because we show ma sorry members krampa do mu kra na the one sorry one man and the members almost making even half of Ghana in Tebani saying na amanyokobi and for do na suspect say or party say MPP because they say no Ghana ha a major political parties NDC any NPP nti say
or NDC ni anase wakasama NDC form no be a friend nkwa discuss to the India na no definitely the upper chance MPP form mom and a friend those one state facts do but comfort dona hu ni say MPP for and we refer to nanso den ye mu no emu ne nya adwen say obi betri deska sika no be 16 billion Ghana cedi say wonye so osofo no won kasama no de omo ne ya adwen eleye but ni emu ye hwe bibi Ghana ha say the sanity de na kwakoye say Sesia no asofo na mu no wo mu nkom sha omode ba a certain confusion e wo Ghana for ya dwen ama te say dodo na abedi wo mo no e kaseti wo no but say ejuma bi no wo mu yo because se obi timi fa phone se wo nkom sha wo dia to denti ji husika na sakra wa no na te say sesa wa no e fa ansem na e pata say business ketepa e koso no wonder say de bia da obo no sofo bia be yi ti wa nyame yi achemu twa wo maka nya abo nyame yi achemu we de no kra we de fact if you have been direct na beton asumu NDC ne be wini na fufro so aba we su be ka the same thing nyame yi achemu we de direct twa de aka ne egu we de nyakopon na no kata gu manim just face to face don me kasa o kata say NPP na no ye de dane Ghana for up and down sa Ubeko cramp no na a bet keke and o mato na tesa atom de ama no the fact is say wo mo beka wa bonten na beto dwa na nkyere say self manyoko we be wini and nkyere say on kom she o share nti and we wini because Ghana had here eye dey ara si an flow to the west e be flow to the east si an kwa ma LPP e be kwa ma NDC and no train na yafa for over 20 years now and it is omo de here politics no mo de year prophecy omo de year encomption no mo de dane no mo a wo Ghana had ma dodo na e be lose eye wo mo faith and trust wo mo because those say Nyankopon it's very concerned about their cause so e wo nipa asetremu say Nyankopon kon do so ode na no anase ode ni tumi be tu nipa enkoso emunan so menye sure say Nyankopon or therefore ni nyansa nia na nyansa nia wo no wo be ka kire ne sofo so wo meka e wo na sori menim say NPP be wini NDC be wini wo nim say na sori menum no NDC den a NDC for be wom NPP for be wom then this NDC be wini na no kremu Nyankopon na suma no wo ka to abonten na ne sori ma NDC for no wo mutimi di nkunu na wo ni eje no mu bo sa na NPP for no meko so aba sori wa na say so wo muso funu ne akopọ aka se mu ya chom nti wo muso mecho mu afiaso no we pa cho we die mo aka sa muso so won sem na mo fa entu dade mo dwen fa woni bia no sra mo wo fa ensom yen e wo tuma gh comment section ho na ebie mo so no mo mbo modia na mo follow yen e wo ye Twitter and Instagram page at too much gh _ na ye Facebook also too much gh na ama obusua enemy din share video we na bia mo subscribe se won subscribe ya makram Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I say love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We betun afem the great tempo. Mbring. One man come when you hear Too Much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm on fire.